أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga luksami, mga pagaremi, mga babaymi, mga watami, adir kami iman to di mamakinag sa giyang kay estisyon tanwa di iski panintano si ikwallah apakang barakat na nakatano wallah giyang ego itan iman to sa sumapanggalbag tano si mga pipiya na iuman yan si iku mga timbangan tano mga pipiya sa alungan na mori. Na guaya mala na pangintan si ikwallah balintan na pagtaw aso kanagyan na mapya na di niya nigulalan. Alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladina hadahumullah wa ulaika humul albab. So sila no to tigwallah adiyan ni pamakinag sukatero na pugnutan diyan sumapyawn na silan ipemanro wallah silan mga tawa mga mapadal mo turuan na usiran ni mampunay sa pamikiran ko mga pagtao. Mga luksami, mga pagaray madagal din namin discuss tanong, may pamagusit tanong sa geng kay oras tanong, mga bandingan si Ikwagama na ay niya pamagusin tanong man naging kaya ikalima asipat o mu'min. So mu'min na tigtanong na patut na masipat yan so sa pula sipat pagganiron na ayakuna sa hihal ibada mabalos ka na nakorek makauntol so simban yan wa ayakuna matinal khuluk mabaloya mapiolola wa ayakuna sa hihal ibada salim al aqida mabalos ka na nalinang iparatiya wa ayakuna mutakaf al-fikr mabulis kanya na edukadwi ka pamikiran wa ayakuna nafi'an likirihi mabulis kanya na pagkanggiguna siya sa lakawrong iman to na pagusintan naging kaya kababaloy muslim edukadwi pamikiran tigin siya hatta yakuna al-muslim mutakaf al-fikr fa innahu dhalika yujibu alayhi ma yalihi. Taman sa Muslim na baloy edukadui kapamikiran, edukadui pamikiran na paliugat to naging kaya pamakataling mga. Paganero na paliugat na ya'arifu ahkamus salati was-siyami wa zakati wal-hajj wa ahkamil muamalat. Sa Muslim na malaisabot si mga hukuman ng sambayang hukuman o puasa, hukuman o zaka, hukuman o kapnay haji, naguso pimbarangsan si kukandudulun na. Ginan naman ito pag-usentan o sang kaya masatan naman ito para baloy sa Muslim ay edukadui ka pamikiran na paganay mapsipatian na kailangan malaisabot siya mga hukuman o sambayang. Kailangan na malaisabot siya hukuman o sambayang sabab sa giyang kaya sambayang ipagampaganay ko uriano sahada ay nipaliugat wallah. Giyang kaya sambayang kapipi ano mu'min. Sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kay siya sisi sa masjid naad na miya ko maamama may simbayang na pagilay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kaya simbayang yan nakagaya ko makapasat simbayang na siyala miyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakando dun Rasulullah sallam na tigin na salli fa innaka lam tusalli simbayang aperuman kada ka bumakasimbayang na may simbayang mansay kadua na pagilay man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa niyang kasambayang na kay makapasad na sila may manso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakando dun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sambayang sa salam na tigiyan na erji pasalli fa innaka lam tusalli kaso ikabupuruman sambayang kada ka makasambayang
na misumbayang man siya ikatlo na pagilay man no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sambayang yan na kagi ko makapasad sambayang na siya alam yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pirando dun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa salam na tigip man no Rasulullah arji fasalli fa innaka lam tusalli sirumang kabu kasoy ka sambayang kada ka mga sambayang na tigin ya Rasulullah alimni kayfa usalli fa wallahi ma usin ba'daha abada tigin na ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pangdaong gayan de manay kapsambayang kaibat din si ko Allah ka di kan din kapipian so sambayang ko riyan no kailan kaon na ni pangdaon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin na ida kumta ila salati fatawadda gila ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungka si ko sambayang itinig ka sambayang na sambayang ka na makasambayang ka na sangur ka sa sadpan na takbir ka na makatakbir ka ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na batya ka sa Fatiha na orian mo ka pakabatya ka sa Fatiha na sakbaga sa san sa kagang kami sakbaga orian yan na ruko ka sa taman sa din ka magdam ang makambakang kapipi ko karuruko ka na ubak ang bangunan na makambangunan ka na sami Allah liman hamida na ubak ka sujud sa taman sa din ka magdam pipi ami katindig ka pipi na sujud ka manatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa taman din sa magdam ka ami kambakang so kaya sujud ka na ubak ka untuk dati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman sa piamaguseron na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging ito asambayang na oriyan yan nakagaya ko may pangdoon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kasambayang na tigo yan na upama ko miyate ka agyutoy ululang ka na pakadmita at mitat ng jahiliya sabnara miyate ka sa kapataya jahil ito'y katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ginguta sa katamama. Ginanipatot aso Muslim na kailangan amal ikanal si ko babukas sambayang. Aging kaya sambayang na makalimatan umitindig si ko mabasalungan. Na dita katawan o anto na ikakwata balas kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may alunan sa hadith natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sambayang na ay ni surat ko bala sa sambayang yan arwar ko media o di na patbag dua bagi o na tulbagi o di na taman sa siyaw bagi aga ko niyang ko balas o sambayang yan sabab sa ging ko tuwa din yan misusun si ko o kita kinigularan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginan sumuslim na malaisabot si ko mga hukuman ko sambayang so sambayang na adnaw rasyan ang matatando guti katirun wallah inna salata kanat ala al-mu'min na kitaban mawquta mata natiwo Allah aso sambayang na paturay ko memarateya apaliugat ang matatando sumang wakto niyan matatando sumang wakto aging kasambayang dataro kiningularan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging kasambayang na adna matatando ang mga wakto niyan ini pangdaw ng Jibril alayhi salam alayhi salatu wassalam so sambayang na madakalama panggalbukon o Muslim kakadiron sa dusa paganaron na so Muslim na igidami maswakto pagbang naging ko to kapagbangyan na kadaan sa dusa ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pentul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigna innal muadhdhina yughfaru lahu mada sawtihi wa saddiqu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu mata natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so di magbang na di may pamangnisarila o langwan na pagkanagkasampayan ko lagunyan pambandar rumani maramas nagugango pagkanagun pambandar maramas agsugango o langon na pagkanagun na giyuto'y sabab so di magbang na prilaan Allah di pamang ni sarila ulang na kasampan sa gingutala gunyan giyapan ni sabab so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin al-muadhdhinu atwalun nasi inda a'nakan yawm al-qiyamah
المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه ابن ماجه وهو صحيح. Suwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so di mamagbang na sila ni mga atas mga alay tango sa along na mori. Igila ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may nagyusto di magbang ida sami'tu mun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Igila may nagyusto tawag-tawag akapagbang natiruan yung so datag no di taro no di magbang. At yuto ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabuk niyo sa giyong di magbang. Kumirasun di magbang Allahu Akbar nagiraw ka mambu apaganugun Allahu Akbar. Kumirap man asadu an la ilaha illallah nagiraw ka mambu asadu an la ilaha illallah. Taman sa amin ka makamaso hayal as-salah natika la hawla wa la quwata illa billah. Hayal al-falah la hawla wa la quwata illa billah. Na makagiraw pa na Allahu Akbar, nagiraw ka mo Allahu Akbar, na gumiraw pa man la ilaha illallah, nagiraw ka mo tirong ka mo sa la ilaha illallah, na bating ka man naging ito, asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma rabba hadihi da'wati tamat wa salatu al-qaimati ati Muhammadin wasilat al-fadila, ba'athu lahu maqama mahmudan alladhi wa'atahu. Na ami ka maso ako to na subala so di magbang na sendnos miya kong kaaging utabalas yan. Yuti su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitir naman kala hina isma'ul mu'adhin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya gufira lahu dhanbahu. Sad natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tawa managyan so di magbang na teruan yan so sa kanapsak siya na kanamata na dinapsusuat na yunta so Allah isa ada sa kutuayan na upsak siya na nga Muhammad na siugo yan nag-urip niyan inikasuata kang so Allah ay kang Tuhan na gusto Islam ay ako agama na gusto Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi na hindi ni katirong ko na gufir lahu dambu na in maapra ka wa Allah so lusang ka rahu ibn Majah wa huwa sahih. Penutulan ng ibn Majah sa kanina sahih. Dito isa ap kakuan sa balas mga tao sambay nga din ni kapagbangyan na din nila anu Allah rin nila anu langwan at pagka nagsaging utasot yan lagam yan. Ikadwa na so kapagabdasyan naging utak kapagabdasyan na rin nila ano Allah ino mapiang ka sambayang ka saging utak sambayang ta na madagala mapungulo lata ko unang panata ka sambayang makapunasyan sudusata mapakadayan sudusata. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Rawahu Muslim. Sad natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa magabdas sa piyapian yan so abdas yan na luminyo sudusan yan si kulaos yan sa datan no hata takhruja min tahti adfari sa taman sa paliw sa gengguto kababaan o kanukun yan. Yuto itutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gengguto di magabdas sa gengguto din ni kapagabdas na rin nila ano Allah. Isa katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natin nagugufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu masyuhu ila al-masjid nafilatan. Rin nila ano Allah aging di magabdas siku unaan o miyaw na miyadusan yan na so kapsungyan sa masjid na sunatun ito. Isa may panitul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang kutuwa tao adi magabdas na giyang kutuwa tao surara du abdasiran na yutil ang kilang sa lungan na mori. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alayhi. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata na sumatakan
na tiluan siyan sa alungan na mori at tumitihe sa mga parasiran na taman si ko mga bangsiran sumisigay su airan puun kurad uabdas sa pagagarakan wa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapakaldo niyan su tihen yan na gulolaan yan ngingko tuwa raradu abdas sa alungan na mori na pumbalik tuwa tihaya sa alungan na mori nagyuto kikilalaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko mga umatian miya kaysa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiga na ubak mbukilay so mga kababayan akan ang mga pagarikan tiga mga sahaba pagamingga di mga pagarihe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawari sekarang so mga sahabat na lang na ayan niya tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kan di mapagino ubag mbukilay na sumanga tawa piara te kuran da kuran mailay na tigo mga sahaba anda man kagatandu ang akiran sa alungan na mauri kung mga tawa piara te kairan na da kairan mailay na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabab kuran na mga abdasiran na gyuti kikilalak ang kiran sa alungan na mauri ikatlo na sukasungyan si ko barajuma Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة كانت في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabi na Rasul kanu na igir may gabdas sa pipiapian yan so abdas yan nagusumyung sa masjid ada kabayan sa kiasong yan sa masjid terwas ko sambayang na uman isalakad si kulakadan yan na kipuro apangkatan yan sa alungan na mori nagsusaon lakad na kipunas si kudusan yan sa taman sa makumas sa masjid na may kumas sa masjid may katanong mas sa masjid na sa kanyan na sid matagu sa kanyan na psilot ng sa kanyan ng mga malaikat tadilan matiru Allahumma gfir lahu Allahumma arhamu ya Allah atigo mga malaikat na relaing kas kanyan nagu ya Allah na kalimuan kas kanyan malam yahdith fihi sa tamang pansadapan kabatalil dito itutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ko mga tao sumul sa masjid mimbara juma tamang pansakakadun kasi ko sambayang ka pisimbayangan ka na sera ipamangnigaw mga malaikat at tigar na Allahumma gfir lahu Allahumma arhamu ya Allah na ilaing kas kanyan ya Allah na kalimuan kas kanyan so Abdullah ibn Mas'ud na tigan lakad ito no may takhallafa anis salati illa munafiqun qad ulima نفاقه أو مريض إذا كان المريض يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه Peter Abdullah bin Mas'ud sabna rati gamani ada kailangan detailing masa masjid arwasi ku munafik katon sunifak yan amika subka sakit na babu arnaw dua kato mama sa tama sa masa masjid na sabna rati ku Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nipangdunyan rakatan so kita turuan na mata na tigo Abdullah ayaw kita turuan na so kasambayan sa masjid so ibtogun so bang gitu tigo Abdullah bin Mas'ud
Sunal Huda, itu turuan o Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikapat, na sukitin din si sambayang kedaan sa dusa so mu'min. Iya ititindagu mu'min, ititindagu bara sambayang so sambayang na kedaan sa dusa. May isa atutul na sa mga dusa niyan ay pumatog sa ulun niyan na uman rumoko, uman sumujud na maruwaging kutuwa dusa niyan. Isa pa nakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyan, "Idha qala al-imamu ghairi al-maghdubi alaihim waladdallin فقولوا آمين فإنه من وافقت قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه." رواه البخاري. إجراءتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلو إمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين نترو أن يسوء آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين نترو أن يسوء آمين kamata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadin sa mga pagayon sukatero inago sukatero mga malaikat na in maapun wallah sumiyo na miandusan yan. Sa riwaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yuhibbukumullah." Gila tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitero imam ghayr al-maghdubi alaihim waladdallin na teru anyo su amin. Teru ang kaso amin yuhibbukumullah ka ang kanu kababayo wallah tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginan mga tutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gira ititindig ta sa sambayang nagutod ni kap kader ta sa dusa. Adna may panutul sa kataw mama asigo kaya pakatindigyan sigo sambayang nakagay ko makatasahud na nisumbatyan ko tasahud yan tigana, "Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ghufira lahu." Adna tigura adna may panutul ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kataw mama so kaya papasadyan tasahud na inisumbatyan sigo kaya pa tasawd yan iba't na guminawa innaka Hamidul Majid na tingnan, "Allahumma inni as'aluka ya Allah na pangnagra ya Allah ay sisa al-ahad as-samad ay pangarungan na ginawa alladhi lam yalid wa lam yulad adam bautan na udang bautan walam yakul lahu kufuwan ahad agabon pagkasaginda sa katawbo akirilaan karang kudusa ko na innaka antal ghafurur rahim kamatanas kaso parilla makalimon. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ghufira lahu." Sabna la tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini laun wallah sudusan yan kagi ko mataruyan naging kutua doa ko kaya papasadyan tasahud. Sumuslim na andin nga papasadyan sambayang ka parakala panasbih na prilaan man wallah sudu prilaan man wallah sudusan yan. Bitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sabaha fi duburi kulli salatin 33 wa kabbara Allah 33 wa hamida Allah 33 fadhalika 99 thumma qala tamam al-mi'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر." رواه مسلم. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao manasbih ko oriano kaya pagkasambing yan sa 33 tasbih na 33 alhamdulillah na 33 Allahu Akbar na sa moto na ay kada kaluto tigo Rasulullah natin sa ato notison siya pulo siya orian yan na ganap niya na magatos ay ka magatos yan so la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir غفرت له خطايا na inilaon wallah sudusan yan wa in kanat mithla zabad al-bahar sa apiap ay kada kalulusan yan na makasaginda ko bura-bura sa kaludan yutoy balas aging kutwa kapsung kasi ko sambeng nagyan may kapasad ka sambeng na di kadaan di manasbiya.
Isap na tutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingnan idza sallaita wa idza sallaiti وإذا صليت صلاة الصبح فقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الصبح و10 مرات بعد صلاة المغرب فإن كل واحدة منهن تكتب 10 حسنات 10 حسنات وتحط 10 سيئات وكل واحد منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل ولا يحل ذنب كسب ذلك اليوم وإن يدركه إلا يكون الشرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له Gidati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku Aisyah amira sembeng sa subuh na pembeti angka ko rin ang subuh la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa ala kulli shay'in qadir. Sa makasapulo ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko orian ang subuh nagugira orian o maghrib na mabakasapulo kasabab ati ko Rasulullah sa umani sa timanon na isurat bagan ka sa pulo mapia na punasan ka sa pulo amarata na ayatim banguto na isino mimaradika kasi ko wata o Ismail na gyuti balas aging kuto umanta makasambeng sa subo umanta makasambeng sa maghrib na batian sa sambabaga sa pulo la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Naginan ibalasian ay surat sa pulo mapia nagupuna sang kasa sa pulo mapia sa pulo marata nagutimbang ami kapmaradika kasi ko buat sa Ismaila na ginan mga pipya pamatian ni gila may kapsembeng ta sa subo o may kasembeng ta sa maghrib aging kan piterutan gila may kasembeng ka na di ka pasin paliw o di nga mapamatianan mga panasbi ka, mga panahmid ka, mga panakbir ka na batiang kapman la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sa makasapulo ko subo o din na makasapulo si ko maghrib ay balasyan na isurat ang sapulo amapia aming gulo ka punasan ka sa sapulo amarata nagutimbang aming akmaradika kasi kung buhat ang Ismail alayhi salam makapasad ka sembayang na bati ang kaso ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Kaandan ni kabati atasan nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isin din o madadang kasurgan kaya budang kapasud sa ko kasurgan na kagida kapan matay na ikadua ti Rasulullah balasyan na kanat fi dimmatillah sutawa miyati aroon na mataw sa tangan wallah gira minasambing sa subo na mataw kasi ko tangan wallah ko dapan ko mo luhur na piti ka man siya kaya pakapasan ka sambing sa luhur na sisi ka sa tangan wallah siya dapan ka mawasar na piti ka man siya ko sambing sa asar na sisi ka man siya ko tangan wallah ko dapan ka maghrib na andin ka maghrib na piti ka man siya ko maghrib na sisi ka sa tangan wallah siya ko dapan kataling mo ay siya na matalang masway siya na biyati akapan siya kaysa na sisiga sa tangan wallah siya kadapan kau mau subo ginan ibala sa kabatiya siya ko ayatul kursi ikirap nga pasad kasambiyang natundugun kau manso kul huwallahu ahad sa mga talo gira subo gira maghrib kul a'udhu birabbil falak sa mga talo gira subo maghrib kul a'udhu birabbin nas sa mga talo gira subo maghrib
sa ami kang gululaan kanan at ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan mga alay balas aga kong kaakalbiyan gingga asambayang pagampaganaya pamagitong si ko mga amal tanong sa katiro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yun awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salatuhu أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن أكملها كتبت له نافلة فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه بالملائكة انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملها بها فإن ضيع من فريدة ما بها ما ضيع من فريدة ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. Pagampangan natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutulanan o Ibn Majah. Pagampangan natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamagitong si utaw ko mga malian na su sambayang yan na ami kami katarutopon su sambayang yan na isuratun ng mutakyat pagkatarutopon sa sambayang nga nafira sunatun failam yakum na akmalha na ami kada matarutop su sambayang yan قال الله سبحانه وتعالى سبحانه للملائكة نعادي ترن والله سيكم mga ملائكة انظروا هل تجدون لعبده من تطوع إلى أن يتقوا الله سو أريبنا بعدنا سنة فأكملوا بها ما ضيع من فريضته na tarutop nirun tarutop niyo ko milang yan ang mga paliwgat sa sambayang ثم تؤخذ العمل على حسب ذلك أرينين gyutod ni kapamagito nga siya kung mga amalutaw sa gyuto depende sa ko mga sunat aming gulo lang ka isa bali panaging kay mga sunna na umangga mga pasad sambayang sa sapulo rakaat sambayang ako ka na ba paliwat na inimbalay ka wala sa kasurgaan ka wala nga si kasurgaan. May panutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingin ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rakatan tatawuan min ghairi al-faridati illa bana Allah lahu baytan fil jannah rawahu Muslim. Sanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter miya nagang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigo umu Habiba Ramla bint Abd Sufyan da ripen wallah tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambayang kumabuasa anungan sa 10 o 2 rakaat asunat akan nabapaligot inunta na imbalay wala sa turugan yan si surga na samantan naging uta sa 2 rakaat na 2 rakaat ko na subuh 4 rakaat ko na luhur 2 rakaat ko rin luhur 2 rakaat ko rin maghrib 2 rakaat ko rin Aisha nagiyanan 10 ako 2 rakaat dan ni kapasadang kaon ko mababasalungan na may pasad mambusot turugan ka si upasurgan ginan mapia ulaw-la anda ni sukacipang ka kung mga sunna api ayabo miya siyap kasi kung mga sunna naging kanan sa 10 ako 2 rakaat api ang alitan ginan mapia asuan siya ko sambayang aging nakasipa kung mga sunat kasabab sa aging kutuwa kasi siya patasi kung mga sunat nagyutod di tadi ka papakaran ni Syekh Allah di tadi ka papakaran ni Syekh Allah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na apiad ni galbagyan ka apia adna galbagyan sa walay kapagupanin sa mga karumanin sa panindian na andin ni kapakataling mga wakto na isin din no daaban yan galbag adna may pagin mo yan naging kutuwa sambayang anisaudat قالت سألت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله قالت هو يكون في مهنة أهله قال تعني في خدمة أهله وإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة
So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigwa Aisha na igira si ko mga pamilya na napagupanin siya ko babuka panindian galbog sa walay sa taman sa Amerika makaumaso sambayang na laminyo asung si ko sambayang ginan imapia andid ni ko mo sambayang na itindig tayo sambayang kagi madagal andid ni kapag bangiron na di pa ni babangga di pa ni mamagistorya sa mga istorya sa lakaw o di na nagal bakyan na pagimasad niya dahil sugal bakyan na may kamapasa sugal bakyan na pagkatukaw na sa dapat din sa walungan na ay nanika pa ng bayang sa asar na dito kapagati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira may maswakto na iptindagin sa sambayang kagaya siyang sambayang na kanataalan mo na kita mamukuta mabuloy ay paliwat si kumang mu'min ako didiyang kaan sa oras yan ay mapiasang bayang na ginguta sambayang si wakto niyan natiruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu fi awqatiha susambayang ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kitindin kaon si umang oras yan na literal biya amal at pagamalan o Muslim giyong ko to kasiyapan yan siya ko mga sunna mga paliugat siya ko sambayangan ginan mga sabaad usenta no saging kaya sambayang na beauty su Muslim na kailangan na malaisabot siya ko sambayang kakagi amay ka di sambayang di buterima no Allah kagi isino di manu katuka manok aging uta sambayang yan din na tumaan ni naon na sumasana sutaw sa mga sambayang takin ba di katarima si wala ka andad ni beauty ulaw lang ka na makapasad ka sambayang inisinta ka sambayang ka sa tingin na daya tani ka daya ka Allahu ka daya tani ilang ka wala ti sambayang udataro kailangan karakan kaya madagalay giran mi sambayang na yuto ulolan niya na isano di manok ato ka manok o di na igira di sambayang na din ang katawan utan ni mga sarat yan mga sarat at pangulolan yan sambayang adapan maumaso wakto naging uta kaya sambayang yan kudapan ka mawakto na damakasult si ko sarat o sambayang na api kaya sambayang yan na dami itong uto sa sambayang ginani sa baba sa Muslim na kailangan na malaisabot sa kaya mga dinaning gululaan sa ko 5 wakto susambayang tano na si tano mi sunnat si tano mi sungkat si ko kaya sambayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuti su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiga na sallu kamara ito muni usalli sambayangan wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dataru kailan nurakan sa diyang nikasambayang na alhamdulillah ka sumang ulama tano na adna pangapapasadiran ng mga kitab upang makuha ay pangdagatan sa sambayang na asar ka makakwatan sa aging uta parukunan inbaalan ng mga pagaritano na may kasuatan ng sambayang kaya to kan tano sa mga sarata pangululaan tano gusto mga wajib pangululaan tano na gusto mga sunna pangululaan tano ko sambayang na gusto mga pamakabatal si usambayang tanong na ame ka mabati at ano aking ka na parukunan na inbanan ng mga ulama tanong na inshallah na may kasigurado tanong amin ni kasimbayang tanong sa datar o kaya simbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman to na sa tanong mga Muslim na sibnar tanong ay anda man kapakala sa butano siya ko agama tanong ang Islam sabab sa so Muslim na ikalima ato usyan ikalima sipat yan na mabalis ka niya mutakafal fikr edukadoy ka pamikiran na kakabalo niya edukadoy pamikiran na kailangan na malaisabot sa mga hukuman o sambayang na gusto puasa, na gusto zakat, na gusto kapnay haji kaan di maibno siya andi maibno si ko mga hukuman o agamatan o agam Islam na api agibo aging sambayang ayatano di paganan ayatano simbagan para mabalo sa sambayang tanwa dataro kinitindag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na asar ka mapamatitan loging ka na parukunan ayon bala ng mga ulama tano na mini susuntano miniukit tano susambeng tano o sambeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutoy ayrak tano yung manto paliugat na supinggulalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan na mapangnal tano so kapagabdas kamadakala di mata umagabdas ada mele Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asi ko kababa no palon niya na masan pa abdas natin wailu lil aqabi minan nar so while dudu niya natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga tao ada niyan taroto pa so abdas yan kaya mapambagyan niya na naraka apo yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyutoy gila di tayo magabdas na tertop na nupipiya so abdas tanong na makapagabdas ka pipiya na lumini mamusudusan ka sa taman sa piliw sa ging utakanukong ka sabab ko kaya pipiin ka kuabdas ka na may mga sambeng ka na may sungkad ka sigo kaya sambeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makapasad sambeng sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna mga dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap pembetian yan siya kusang bayang yan yung uta mga duan yan madagal ito duan yan padundag muta Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya Allah na pangnagal ka sa upya kung kasi ko kapia kapsimbagan ka na gusto kapia kapsimbagan ka na gusto kapipi ko simbar ka yun ni sabab so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na upamakubatan mapanglag sa mga duan yan din yan di undu asigo sambeng na tungan na mapia tungan na malaibala sa kakakwatan ron ugiid na igilaming kasambeng sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kanauban yan paparangayan puro niyan sa aliman yan igilami sambeng sa paliugat na kanaba niyan paparangayan ipuro yan ng utaliman yan puro yan naging utaliman yan na ginan isabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya kabasan yan raktan na sallu kama ra'aytumuni usalli sambengan wa tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa datar o kesa kailanyo at yakan di kasambeng sabab san na may maging oras tanong na giibuso bangsa niyo si Abu Hudayfa Muhammad Abdul Qadir Alawi urodim na sa kablangan pandalamatan na naging tukudwa ka na si Abu Anas kaya sababan sa ditan si di kapapan tulan sa pangnakan si Allah amang bagian tanong sukalintan nagsukadar ginaw sa dunia na sampay sa along namori so mga dato tanong may makataban nagso mga dama makataban na sa bartano na so mga dato tanong may makataban na ayaw tuwain sa nakangkano na sa kano yung malay atas tangguan siya kung mga tao datar kaya tiru Umar ibn al-Khattab sa kanatiru Umar ibn al-Khattab na tatariman na kana sa kanay malar kano iawid sa alungan na mori na sumambuso Abu Bakar na kagi ko mga madato na tiga na inni ulitu alaikum alastu bi khairikum sabna ratiku Abu Bakar may dato orkano na kanabasa kanay maper kano permer kano na gyutoy sabab so mga dadato ko mga unang tanong na kaya tiyaga rin sa mapiat tiyaga sa pagtawiran may pakadiyaran sa ngadiran pandangan siya ko Allah balasan tanong Allah sa madagla mapipalaya wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lisa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh